Peino foa kaukaloki e kolokakala. Katai o masie kua fa o ke tuli au ke upaya whaia mua e kumima o lunga. Mana umo na mea mana roha o peino foa kaukaloki e kolokakala. Katai o masie kua fa o ke tuli au ke upaya whaia mua e kumima o lunga. Oka ke ka whaia ta sora tala mai hua ke si o mana ke no fope. Ke mai no pe ki si kolona koi kualu ni whai tō tō ki ma te pea Kalo me whai toka Oka ke ka whai e ka sora tala mai hua ke si o mana ke no whope Nā whanano Ke mai no pe ki si kolona koi kualu ni whai tō tō ki ma te pea Kalo me whai toka Si maka si waka tō e te waru ka te whara Sai pe fi au ki te koe ka ko ke la una ke to ya ve si o hi wa te ui pe ko to ka kala ta ku ke ave ka ne o moia te fai a ki e de la e au sai pe fi au ki te koe ka ko ke la una ke to ya ve si o hi wa te ui ka ne o moia te fai a ki e si ma ka te ma ka to te ma ro ka te fara Ko le pe ke ho fanga he ngai whatap ko toa pe ko whai atu me he ko wha laivi ka e talanga te atea o whai ki tua atu ka e ata pe ko whai laivi hengi atu me Amerikani. Na laivi atau ia ane nai te he mautaimi mana ke fiafi ka koutu ko aselelia manosila o kuna kei maha una kei vai ua po pe ko kai ki honga maulele taimi na e fai pe e ku sio pe i he Facebook pe au aloha ke ngahi video pe au wakai koe ke video koe ni koe a fe au ai ulo e mama he tua po pe au na fai o sio ai he na whanongo pe ke ngahi laivi a lose me pere hake ka okupolo ka foke au ia me pesi ko ia pa ko o whatupu hake pe ngahi kulupu pe au eke puha me o koe ke ulawa sio ki ai pa nau pehe mai ko lose pe o kulari ai kalopolo. Pe a kai ke whatokanga uia kai mahe a pe ngai talanoa ko e kulupu ka kai pike u ala uia o whakasio ai ngahi mea koe he ko tui he nai mui foke tō taha koe nia tilila he taimi koe nai tā palasia ai koe ki tau tolu. A mautolo mo paea, pe a mo tola he to hanko silia, pe a fai koe ne ai pe a fai koe ne ai ngai tā palasia koe nei kau to taha koe ni no popo, ko mea na kai ku fa fiesi au ke ne laivi pe a ka o vale au ia ke tuku mai ai video koe a fe ao ai koe ulo he tua po. Pana kai piki te whisi au ka mea e tangata iki koe ni. Kana kai ke hau ia me ne pēsi, nei hau ia me pēsi o kui koe kai uto. Aia nei o hake ia o hanga whakaawa hake koe o sio ai. O sio wharele ai tā koa koe ni ko movete ai tongi tupe. Ka o sio pe no whaka o se o singa maari o sio pa o pehe ke o toi tu o mai o toi laivi. He ko hana uhinga o si pehe tangata eiko. Tangata eiko fwe ni o na nehanga tā palasia tō lahi a ki tau tolu koe na tau ihe ke international law pe a
o hange mai pe ko tautou tangata eiki koe ni. Na e fu o masila au pita ne teke whakapolitikale. Kana e kau ia na e kau mai ne lea mai ki a te au, pe a lea mai ki he mau kau laivi, tau fito ki a te au, na ku ilo e ne wha mention kuhu kuhingoa. Kau si o koe ke mea koe atu ki mea whakaulia na tau ilo pe ai to koni masiva aki koe patoa pe ko na wa upen ke taimini ko na movete. Ka e kai ke ki toi lolo atu koe e ku whamama tu koe ni, ka ko kore atu ki a whi ao. Ka pau e hanga taha share te video ki ai pe ko mahape na poloka e tangata eiki. Au kai ka mea ke toi mole no taimi i he ai koe ke toi hu mai o laivi whakaiki ki he kuosi mahino ai kāka atilila mo ne kai paanga mo ne ngawe aki ai patoa hingoa e tau patoa ki he ene asenita koe ene ai paanga pe motu i wata koe a honi ko kai e tilila kotokotoa ai paanga koe ko au whakawhiofi ki he waha e walu ki hongo fulu miliona. O whanongo ke tangata i koe ni ke ne pehe na ne ngā we aki koe ne te kai ke kakato hono laiseni koe LLC kana ku iloi whapapau me ka matanga na whaaleha ke pe ke tala ke kakai ke nau iloi o ku tapu i Amerikani ke ngā we aki non-profit organization heli hono whakaata mai e laiseni koe ia ai non-profit whakaata mai me he office secretary ai State of California. Pe aku tapu ke ngā ue aki ai non-profit laiseni ko ia ki ha raise ha ke whai ake ha kumi paanga o i kai koe kumi paanga ki he mea koe ni koe ka pau koe whakalele whakatemokalati u tapu ha au pito ke nau ngā ue ake non-profit organization koe teke whakatemokalati o tapu au pito ke mau lao ia. Pana aku lea mai pe ngai live fuoloa, pana aku hanga o whamatala mai hono uhinga koe o ku tapu ai, pa ka pau nau ngawe ake o ku tonu ke lipoti, kana e kakesiona li liu foke e tilila, e hingoa koe o PSC ki he kalopolo, o ne pehe koe Global Movement for the Poor. Na kai ke pehe Democratic Movement. Wai foke e loia he State of California, Office Secretary, koe uhinga PTOA, koe Pāti Mokalati o motuanga o wha. Koe Pāti Demokalati, pe tu le waia i mui koe for the poor. O koe laiseni, o mo ua lahi whaka ulia mea koe ana, kulea mai aki peau he ngai taimi koe ka koe ni kua hoko ia koe he ahoni, ai laiseni ake non-profit, pea hule vai mo investment company, pea koe ngai mea koe no hoko he taimi ni, o ku kore atu ka hangata share ek video ki tangata eiki ki he ulo e mamahe po uli. Ulo tua po. Ke share te video ki ai, o whakahela ni hau koe ke nau tau aki tala koe ai umea koe ni. Koe, mea koe no whae tilila koe fraud, koe con artist no whae koe e tilila. Koe fraud no whae e tilila he amang o kakai, investment o te kai ki kakate laisen koe ia, ka kune tāna ki paanga o tuku safe cash, pe ave ke ngahi account, o i kai ke aha receipt ai kakai, whai me fundraising lahi ki he fundraising lahi ki nei toki osi koe na e fake na e tala mea lahi ke kakai ke hau e tikite lau mano koe ai koe ka hala ke ha ka ia kumiki mua hala ke ha mea pehe toi mo ua he mea koe ia ko le atu ke whe au tu koe osi hoivi he kuhange koe lau toki i longa ai ho mo whaha, ho mo vale kukua, ai tāna ki paanga atilila ia ki mautolu, no receipt for nothing, koe mea ia na pehe atu ke tuk ho mo o ngawe ke patoa ke ofa ki he masiva. Ko tau e lotu ia atu iwata paanga i fiha ko ave ki tonga ke ai ke langa panke, pa u whanongo koe he video o si ko toi ha o toi si o mai pehe ngai mea ni pa u take note, ka koe kore atu ke whe au, ko mea pe whai koe no ke mau ko toa information ni. Ko ho o tā pe mo mele ki he, ko apongpong, ko awhalai te apongpong. Ko mo telefoni ki he, kai ko telefoni, ko e nearest courthouse ka ki mo wa, pe ko e county courthouse ko na pe monofo i whia ia, mo alu ke county, he monofo county ko ia,
koe county courthouse, o kia district attorney, koe DA honoi. Ko moa te pe ke window koe ke molea ki ai, ka pau ko whakaata me he pandemics koe ni taimini era, ko mo lipo te ngai mea koe ha koe nok mo mau koto information. Ko mo hanga lipo te ki ai upa anga koe ni ai kakai mangahi notes na uksio atu ki ai tangata eiki koe vave anga ia he kua pau ke arrespia ti lila ia he ahoni ma pongpongi ka pau te mo hanga lipo oti a mo tolo wana ku mole mo ngahi pa anga ngai fitu ko ela ko mo alu ki he Los Angeles Courthouse o ku ia DA ia ko county ko toa pe o ku ia DA a district attorney i he courthouse hange ko mautol ko whangatata pe ne ko mautol ko ni Monterey ni ko mau mahal me kolo mahalo e tahaua o kui heni ai ko mau kakai ku wakilu tupu ai ko Monterey o mau iai mau toluia ka ko Salinas o mai le taha fitu ke wanoa mama o koe me mau tolu o tu e main courthouse o kuia DA ai wai pe courthouse a Monterey ka ko ngai ke la lahi me mea alu ki ai ko mo alu ko mo tolu kana pauton ke report FAO ki he ke county DA a district attorney he courthouse kona koe ai o belong ki a Stockton pe fetu ko to pe LA alu ki LA Seattle alu ki Seattle ko mo report yang ka mo ka report ko to me ko ni he a honi fe ao ko ene ko he ko fu crimes ina ko national crimes ina ko ila me pe ki mua ko national crimes ina fai ko etili la tana pa anga ko en ki movement for the poor ka hili ko ya ko democratic movement a PTOA ko patoa ai o kolet ko mo tol ke mo launga he vavetaha ne ava pe ko he valu launga leva he ga pa ko hanga hito nga pa anga po ke puke kato e ka unga o ko to pe pa ko te ulia ia he family business ko ne ka hafoka ko ka kai business ye ne ki feitu ko ia o nau no first Stockton ko tana ki feitu vela faka ulia California nau fa pepe ka kai tonga ni ko ki ngoto umu a Stockton vela faka mana va he Stockton ka ku kore ka motol mo takta alu ki he nearest county courthouse o ku ia DA district attorney o kai ki mo totong e mo to komo foi launga pe ko ki ai ko ene alu he ko this is a national crime sino fai ko etilila ko ngai mea ko ni arrest back now to right away mole ho fa vai o ia fe au ke to fa ma fola mai ngai mea ko ia ia pongi na tamai te ke to live mai malo lai me ko ke ilo hai kakai kai tuko ho moivi mo mele mo hanga tonu ki he koti o faile mea ko ia mo o paperwork kona ko monima o ku ia pe ngahi interpreter ia i he courthouse pe akuna fitu ta ke ngahi tongan interpreter ke uhi ko ngahi mea ko no fai tilila ko vaveta no report ko pong he ava he valu pe ko hiva mo ngofulu before 12 noon ko falaite e kumi pe tilila pong he ko foi lau ngai ua petol pe fa pe nima me ngahi county ke i United States na mole ho mosili ni mo ngahi mo kai ke ngata pe ka ko ngahi ngawe ko no kune fai teke fra demokalati i he funga or making the money in a non-profit organization for their own thing. Ai ko taura te fito kene pehe ao o ala tilila mo ni maafe o fai aki ene casino. Ni maafe ke tahamano o kune almoia. Mo wakai ke paanga kakai ko fu paanga valu miliona mo ngofulu miliona. O ke mamata he kakai whakasi sele ho tau kakai tonga. Kakai ata mai kovi lai whaka ulia. Ko tau na tau me koe atirila. Na te ki ai ke tau hu mai koe ke mea atirila koe ka mata pe ne ai paanga mo ai container ta e mahino hu he fihi. Koe mau hu ia koe ki tu aia. Ko mau tolu, mau poto folo e mau heni Amerikani, o kai ke te hau hata hau ki pa anga, ki ha democratic movement, ke ne uki pa anga o peisi whaka business e mea kai, pe a mai lewa o mea kai whakatu o nai e Stockton, o ne toki ma whai mea koe lulu, koe pa anga, o si
tangi mai e kau aseleria me na container fa pe nima whakatau tuki e ia hene mea kai pe whaki noa ia whiawa no iwi ko sika ni whakamalohi o kune whakamalohi ai kakai pe kono ngutu o ku maali e ne hono whāwai e ne whai mea koe tāpalasia mo e kape mo ngahi mea kotokotoa pe o kune whai koe ke o ku natau whakapiko ia e taimi koe ko ku lau mai ai patau toi o atu koe ke lau atu huk tau os ilo whakasi sele hono atamai tau mahino kotokotoa pe na e ue sia hono atamai he na e futa ma te lahi whaka ulia whakamana wahe i whakakai ko sipi ake hele pelu ai tangata e he ne whae tangata o sipi ake o ke e tamai koe niwa e le whanau koe ngahi koe mea whakamamahi lewa ia whakamamahi au pito ai mana tua he whanau koe niho no sipi ake hele e nau tamai kono mate anga ia he kai toi mole manau tolpe ai tō ki whio nau mamahi mo nau loi mata aia koe ngahi mea ia koe whae tili lau ne pole ake ne ngutu malohi mo ne kape ngahi tamai mo ngahi whae mo kaila peke o kai tamai mo whae. Koe menu hoko he aho ni en. Koe menu hoko koe aho ni. Koe national crimes ia kua pau ke o hofi he wawe taha ia. Ta tawai pepe kua ose pa anga ia ka koe niko tala tu. E oia tane pa anga feitu. Pa e whakahu loa na wa mono mali. Whakahu kotoa me kau mo whaahinga koe nikoe. Ai una mui koe a tilila. Ai unau kai ngahi pa anga koe a kakai. E osi kotoa a Stocktoni, te ofa ia he whaamiri koe ni Taniela. Koe kau mea koe ni, kau mea ngalele, unau pisnisi fuoloa pe nau tolu ia. Up in tane nau pisnisi maa koe nau uhila pe koe hawhenga mea koe ia. Ka ke nau toko ni koe tirila o nau ngalele. Ka ne kei mauia a kilisi, i ne whanongo mai koe ni ke mea koe ni ke patoa en. Kai ke toi ha kovi moha palaku ke ai patoa. Hono whai e he kalaupolo. Kai ke toi hanau whahinga mea ke he tāpalasia kakai kape whale tu i kape ho e ki kape kau whafofonga kape ki tau tolu kau mui mo kau pou kai ke toi hata para hiki mai lewane ne kai whotutuna ai pa anga ai kakai. Tau te whito kia whea, koe whahake koe whakamama wheao ai ule mama he tua po. Whahake koe ene whingo ke whakamama mahingai mea koko pehe. Koe saia pita ne hoko koe ki hai ke poto. Nei hao mei tonga ko hano poto, pane pehe ko siana poto ia teke foki e wheao a seli tua kalau, mo tom wha, mo usio ke ngai paanga koe na kakai paanga kai haa koe mulini, whawhanga tu ake o teu whiri whafofonga koe ia. O toton ke wakaya se misika ia ki ai, ke ngai mea koe ia, na nau lele ki tonga whingai ke lesi sita patoa. Mahana nau lesi sita nau tole patoa. Kak mo usio ke hoko e mea koe ni, whakatu o tā maki au pito. Mahana e lotonga peha no kumi koko tilila, mahana e le tau na kita. Ka koe mole koe paanga e kakai. Osi hene koe o kai la koe a wheao. Ka ki teha paanga ia. O ki teha paanga ia koe nau iloia nei whao pea. Awe pe fuatu una cash. Waha investment ni fuatu una cash. E a respect lila he a honi ka koe ko kolet ka ki mautolo. Ai kau kolo polo mo ki mautolo na mole mo la wafe lau mano mo alo ke district attorney. He ko mo lipoti pe o alo ua pe tolu pe wha o arresti he koe whakafonua lahi ai ka ia. Ko pau tau te whito ke whao investment o kai ke toi pehe ia ke toi talia ke toi whakaila po hai kai. O ku puke pawe puke ia e arresta tilila ia. Mohono kau nima ko o tilila. Ha o ke ka nau tolu ko nau ilo. Ko pau heke ki toi lawa tilila mohe. I e pōni ka koe ni ko kole atu ki a wheao hanga o li pōti. Hoko mo ngai paanga ko i aku mole. Peka pāna ki mo li pōti. Whe lewa upaanga e kakai kot kotoa na ku iai hatoenga. Ka mo ilo pota foke koe fukone artist. O si tanu e mono mali. Ke awe ki loa ki naua. Awe hono mali ko ne whakatete e holo koe loia. Awe ki naua ke nao arresti o awe tuku.
I pili sone, o koe whekau ake atu i wata ke mea koe ni kai, ki ta ia he whekau ake atu i wata, e ne poshi koe ke ngahi silini, pe e mao pe e ngahi le kote silini hono deposit whaka account, mo ngahi silini o awe ti lila ke hono family, kai ki ta e mao kotoa ia me ngahi panke, kai ki ta e mao kotoa me Western Union, kai ki ta e mao kotoa be he MoneyGrams. Mausio a ngā ke ta wo mui mui koe he ngahi mea koe ni, ta wo mui mui he kai paanga ko atilila nai o si kai la pe lia he kona kamata me ai pana ta o si poto pe ki tau tolu na mahino pe ni holi ko ke teke uki whaka paanga ko uhi ko sia o si ko uhi ko ofisi ko uhi ko patoa ke tokon masiva ko meno ko ke tokon masiva ko pala pala e whai hia ko nau whetoa ke kakai he au he nau paanga ka koe hange ko whai kainga koen ko si tangata eiki koen ko kainga whako o silia koe ni koe o si to e koe whai he talaki mai ko he ope. E talaki ko no whaiki iki mai ngai mego whai tiri la ko sia whai video o se singa maari e ku oho vale. Na whanongo pe he oku nau movete. Whakaiki iki mai e whi ao koe whakatō tā maki au pito. Pa kuhange koe lau to mo on whoke e lau mai koe alia koe okusai au pito. He nai osi kaila nai blow whistle o pe alia he hoko ngai mea. Kai hoko mai tā parasia. Mo whanki ka kai ko mo muia tilila no whanki ni ma o ni ma ko tilila. Ka mata pe mo vete me asele lia kofe ia lewa ka kai ko lele mui ko ya tilila kape mai ka tau tolu. Owa peke anha ke koha no we ia tu koe whatau mea kai e kaha whatau mea kai whakapulo mai ngai container koe na foto una ia toki kati pe ia ai pe atufa ta eto tongi pe a koe kine pe he mai ia koe ata. Fufefine koe liu tongi whakahu ngai pōpula pe e tau lewa ki tonga he koe ke sene tilila mo ne ngahi mau lao ke tau i ki tonga awe ki toli he utali maa lavu ai pa mo pe a mo sita ke nau toko tolua he mea koe he koe ne a o tu pe koe ki ai kake tai atu pe koe ki ai he utano ele fufai tangata koe na whai koe tāmate koe no uhinga koe ha koe no uhinga koe ne mea koe ana na whai koe iai pe kaila ne whae ke koe kuna o kape mai ka tilila he na mea na whai pe hoko e tāmate koe fufefine koe ni koe ne kai kaila pe koe teu tāmate kai koe kaila mo kai mo tamai mo whae ai hake ne kawaia o kawaia asilia kawa vai moana kawaia hai koe ne ngawe o whai ko ne toki si o ene ana ke kai tō moho i toli. Hange koe lau, fia atua pita pua moki nau tolu kotoa hono e mo vete koe nika koe mo vete mo 1 miliona hango 10 miliona iwe ka kai vale na e o mui koe sai au pito hange koe lau koe asilia. Sai au pito e mole e nau paanga sinai, sai au pito e ne mole koe e nau paanga ke nau poto ai. Ka sio ke tau poto, ke tau pehe mai peko ki whakai ai paanga ma se tita mo veroli mo mea tau mawahe tau tolu i tau whima tau tolu i tau kaunga ke mea koia. Sio ke tau o mai whima ali o whai tau teke whakate mo kalati mo tau tu ma. Koe halewa mea kuhokona e whakawhalala si aosi mo piweni mo mea na nau pehe pete nau kai momo mea tilila hene kāka e kākai he paanga. Ka mea kuhoke aho ni. Whai mo maa e aho ka tuai e nau reporti, te reporti ha ti e koe ni ke koneke ke ngai ti e koe kau tanguti fo kume ngai TA koe wahenga Stocktoni, TA koe wahenga Seattle, mo TA koe wahenga Salt Lake, mo TA wahenga LA, mahalo ko brother in law na hao kumiholo whaafe ne mahalo ne whangita mai ki na e o kau ma mau taimi ai, pa kono a ngai ku o mai koe ke ofi ko whelewe na whaafe. Kai kai na wotuke na paanga he panke. He ku ikai ko ha stock market e tilila, kon teipe ke homa te paanga koe ki ai, pe toki nofo whakaari ari mai. Pana tōna ke tau sio pe ki ai, tau sio atu kono foi ata mai, o os whakase sele pe ia te ia pe. Tau sio atu ke ne hao koe ki heni, tau sio ke ne kāka e kākai, pe tau sio ke manu ma ne lohi aki, kole paanga, no paanga, na tōna ke poto pe kākai. Koe hako ulawa ia o sio ke ne foi kole angataha, pe au mawahe au me ai. Koe hako sio ai a paia ta ai, paia he lota ai whina uia, ke ne tau kole kai peke ange paia foi pa ange taha ma te mate. Pa koe ne kai pe koe ke ne iloko mautu fuataha, kape malewa ka paia, kape moau, kape whamiri, kape whanau, kape tamai mo whae, mo sio ke ne anga palaku koe ne uti he ahoni. O koe kai ke mauto e o ki mauto luia e ka kai o mo whakakau te mo lava o hakoe.
te maulava o toe lai mai ke whakamatala. Koe lai whakamatala tuku e ka ki mautolu. Tuku e ki au, tuku e pilimi lose, tuku ki a lia ka si lia. Tuku ke tau tolu, ke tau kailanga ki, e ngai mea tuku mai koe whi au. Ka e whai mo a he walu o tā ki he TA, Officer TA. Ko ne whai launga pe ua pe tolu pe wha pe nima. Ko ne kume whakapure anga ia ti lila pe whai ahoni. E te kai ke ose hua whaku osi loka ia tu mono ki imali ko ne kailanga ki o koe loea ko ape koe legal assistant, something like that. He kai ke po ule ahoni ta arresta ti lila ka pau e awa mongutu o lea. Peka pau te mo pehe mendo ke mono mendo whakamama mai kai ke pehe mai ti lila e ka whai te kuawa ki mautolo e ala po hoka te nhanga koe o whaka au he toenga paanga ko ke toe koe i hono ni ma. Koe walu kilo ke koe walu miliona ke hongo fulu miliona. Koe lulu koe na te kos koe ka au wha matala whi au ki ai. Nai kai ke ai ha paanga ia koe lulu tiki te ta paanga pe ia hala kai moha kaya. Lohia ki e kakai. Fufo i hia ia taha ia. E ne ai e lulu ke ai paanga mai koe kakai. Lohia ki ia ke ka hao me paanga me Australia, hao me paanga me New Zealand. Alat me paanga e Amerikani. Koe taha ia fo i mea koe ia koe ngawe hala aki, ngawe kovi aki, ai movement for the poor. Whanau mai tu iwata, ko mea nei whao koe mitonga, koe ofa ke masiva. Pe koe ofa ke masiva, te hai ke mamata masiva haia. Whakatupu ita ai ke whingai, ke ai ka ato kua kau te sapora koe he niko hingoa ia ene foi mea e taha ene foi business e taha koe ai koe te sapora koe ni koe ko tau tolu. Te sapora hange koe lau koe hao me whakakai. Mehe ki moto hao he takai holo inuku alofa. Pea hao lewa ki molino o he takai holo. Pea tō hake o tāna ki paanga. Nā ia tāna ki paanga pehe i tonga ko ngalo e au hono tala mai kahe toka taha whine motoa. Nā i tāna ki paanga maha koe walungo futu pū late 80s. Nā pehe ke tāna ke langa fo i whare patoki. Oh, he kakai o tāna ki paanga i tonga. Alo atu pe ala te ki ose mahina tolu mahina whako ia. Uke ke hapanga ia. Ta koe tānaki pe ia koto ki whaka milionea ia i tonga mo mea ko ia. Pe koe haa mea koe nai hoko, nai whae tu pe ko ia, o alo tai pe o mate ka kua mole paanga kakai. Koe ua kei na tirila. Ngalo e au hingoa, no tala mai kau hingoa, o e fine moto a. Na e hangea koe koe hafu milionea i tonga koe ni aifo i nan profit koe langa whare mai kakai. Pe toki nofa kakai o lia te paanga me muri ki ai, lia te paanga ke langa whare. Fo i langa pe mahalo e whare si pe oho lewa kakai. Aroatu pe koe ia, o se singa maari. Pag mawilo ka kumpaanga koe ni ne la vea ai, koe nga whafufonga koe i meana, e whawhanga aki na wenga he paanga koe na kakai, ani koe no kumore koe ni. E paanga koe na kakai, puketu koe e tilila ia, e u seifi kehe, o ne puketu ai. Fie maui e ke arresta tilila he ahoni pe, kai lava ke kume nga he paanga, ke si lava kakai koe na paanga, mau maha na ki paanga pe se te fia. Koe anga ia e oko mui he mea hala, mo anga ia mo ulele ko kai la mo lau mai he mau blow out the whistle ko tilila ko fu con artist ko tilila ko fu kaka ko fu loi ko tilila ko fu kai ha ko fu kai paanga kai peke mo ngau e mo tolu ia. Tānak e tilila, enjoy e tilila fu foi tau kakata koe ne taha, ene enjoy ene aluko ka sino ake ni maa whemo mano. Mo siwanga ke iwi koe kakai, koa o e patoa ke liko hona o hingoa. Kai ke toi ha kovi hono whai ake hingoa e patoa. Kai ke toi ha pala kuhe nau whai ake hingoa e patoa. Pea ku hoko ia ko whakatu tā maki ke tau teu whili koe ni koe i tonga. Kono manu ki tau tolu he kakai ai patoa. Ai o tonoa ke tau ipe tau tolu koe tau pati temu kalati ipe tau tolu. Kai ki tau tolu ai tau patoa ka tau pehepi tau tolu ia pati temu kalati o tumotuanga ofa. He koe hiko fo ilea patoa, hange ko kulanga o tau teringa he whanongo koe ki ai. Kono ngau e kovi, ngau e hala ake e tilila mo whiao, pia koe hao ke tai mini, ko toksio ka whiao hanga tonu e ne lea he tai mini, ko mole ne fulau mano. Pia ko hanga tonu e ne hanga whaka momo iki mai hono folahi mai koe, ai ulunganga ko tilila, mai ngai mea koe koku, ta e whiunga koe whai koe tilila, ai ako ne ai ne mea ne ai ne ki mea ko lila home care lila chiri o ke toha ne mea ne hanga ai ka ku kau ngai paanga ko ni hono fafanga aki papa tam fa pe mo hoku tunga ane ko tua kalau ko seli tua kalau
kawe paanga ko ia ke te ufiri ko ni to to lalo na ufili ana to luia he kono ohinga ko paanga na tong tupe ko to ai ko fafanga na to fa mai ka waka pulu ake paanga ai kakai ene ka mo paanga kai ha ko me ko ka mo kai ha paanga fa maloi ai masiva ko fo ko anga fo tu ko atu wata ke ne pe ke ne fo tu mai ko ofa ke masiva ko ne tau mu afra politikale ia ke filio ta uni pena na whakawhalala he nima tiri laka koe tau toki sio lele he mea koe kāka mo kai haa mo kai haa whakamalohi mo kai haa koe fu mo ualahi koe fu ton ke nofo pilison he taimini pe he ahoni pe i he ne hanga committee national crime koe ni koe tānak paanga taelai seni tānak paanga fonga ka mo ne teo mo fonga whakamalohi ke tānak paanga me kakai whakaofa kakai masiva kakai o koe ke nau mao ha mea ke whakalato aki e nau fie mao. Ko ia ko tapo ko hinga pe ko laive atu ke ku sio ko ke ngai fu mea ko no ko ke tala e whekau ka wheao ha taha pe ia motolu ke si tala ki ai ke oa hela he whakamatala hau pe whakatok whakamatala ke whakaiki ke ngai mea nai hoko ko pāti wane na usi hau koe ne aho ni ka ne lipo oti he wawe taha ke courthouse. Ko courthouse o ke ai district attorney te repeat ia tupe ko hanga lipoti ki ai ka nau whae nau tolu ano ahoni pe ko lipoti pe ahoni ai fulau ko miliona kune kai na ne hanga lesisita ko LLC ko lesisita whaka ko investment tapu ke alo investment ta laiseni ta kakato laiseni tapu ha au pitoia e po ke he ko miliona eni ko miliona ene valu eni o kulotonga mole ko ni ko taimini ko ia ku pehe ku e ku live atu hange ko lau ko tokoto ke mohe pakai ke mohe ka alo lau e umea ko ni pe pehe ke to etua kai pe live atu ai mea ko ia elahi pe kakai e tau tolu te nau live mano fa matala ngai mea ko ia ke elo he kakai ai ngawe ake patoa ke kaka ko tau ngo ia pe ku hange ko tau ngā vai ke te whiri ko ni ko whai ko asilia ene mawai wa mo to hake mea ko ni sai ke sio ke asia osi ko kakai na nau teke ko ni ko na nau teke me amerikani pe sio ke mo to iwa taitonga sio ke mo pive ni mo tafaki ko ni taha ne ona nau mawahe ka ko to o ngai ni ngawe ake mea ko ka mo kai mo ui ai kakai ko e whatawa nge pe ke tau ki mahino i kai ka ofato kia emalata Felice Hufanga ofato ka kia koe me family ofato le ai ofato sinai malo mo ki hu mai na lai pe tu kuai ki toki share o se ni pa toki hangaleva share ke ukulu pu ke na ilo e me ko ke tai mini ko tu na ilo pe ka ko spopo ke tu ke feao a lipoti ke TA ko telefoni pe ko wa ton kai mo mali lipoti ka ki to fai mai pe ho fa mama ke ilo e kakai ko ia ko mea pe ko to kanga ki ai foi hoa ko ni ka mo foki atua o mo he pe ko breakfast tau to fe lo ke pongpongi o fa to pio e malo